Rani terangpi a quarter kachido dam long jikali areng apaksu sogam nang rong. Bang troke rapo APHL se klem bang atum ASDC asong along kachipa ogdon. Bali pathar rong ki terang arong atowar kahenwa jok rat kisung. Kardom pinya Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. PWD asai kam LDA klembang phi Rani terangpi quarter kachido dam ji pohot medical asai kam achokomar bhaigo jyoti hajarka rongpi khamkhe dun thepsi arenga hu kapaso pualam ki kiklang. Karbenglong Autonomous Council PWD asai kamalong LDA klembang phi Rani terangpi ahin pen PWD asai kamatu pen hukum kipia tengse amethang a quarter kachido dam japhan chidamlo. Bonta lapu sonapor hot lapu an arichimun ke jong kapang tanglo laki koma asar pimarlo nanglitum chinima lang iktha ari ke jong kapang tang phere meme ampin labangso asar pimar laki PWD asai ke retired nilomoni rajkwa ai terangpi ahin pen PWD asai kamatu pen hukum kipia tengse amethang a quarter kachido dam japhan chidamlo bonta lapu sonapor hot lapu an arichimun ke jong kapang tanglo laki koma asar pimarlo nanglitum chinima lang iktha ari ke jong kapang tang phere meme ampin labangso asar pimar laki PWD asai ke retired nilomoni rajkwa achor PWD asai kam electrical division along pion klembang pi protima topipi bonta Rani terangpi quarter kache hangdam hoda bangki nilomoni quarter to hangdam lo ma allotment ang bilo 2019 October samila songhong hala retire tang nilomoni rajkwa po 2019 ni si retire lo samia lang mang dulang ko ni hanang kuning dilo ba engineer han kuning ba engineer ta padu sinang ko chok ko ni non julai dam ko lo latumbang dam te dai lo samia pa tumi an si dom office penta na tuman quarter pa khali ne ko notice ta yelo atumi an chola por ke mani dia tumi dam lo room sip lo jal ho mu apram ta chikon dam at lo ha tha pa tha tumi chikon dam lo dam lo adap ta ko la ni linon ke na quarter adu no electrical long system lima tong pipi kula so supo bang adam ni kan bang si nang so kotar lut lut dari lake deu pani emisi mukun konto kan allotment allo ko ni hanang kula mani kulo office le da mon ki lai chin ni lo kulo dam ji lo ako ni evening room ako cherem dam lo ja lo man ako Arni kang samapor puthot Rani terangpia bang methang a quarter arlo kachelang damahot medical achokomar bhaigo jyoti hajarka rongpia bang angbong chijok thotse labangso a quarter ke dolongle lapen nang komat a CMEM a phansi chehang napone madu a phanda phere repu ninje se Rani terangpia phan achuki bung pendanglo arenga hu paso detlo damoy la simaro hang piko chief minister ma prime minister ma la hai se mane penahan kulo he nang kon nang patkan do an level nang do damoy sa la nang ku ja lo mani le thak de man la lam thi si ke thak de lo nang la hai long nang chi jong du nang ne nang la so department na muni takali nang nang chi jong ni rai ve la ki tumang bong la lo mun kum se so ko kuma o nang la sanang thak de mani ni kan ni re nang pa ko de lo ni chu nang ki bung lo nang ke theng so ko ken gi gar la so protima tok dia suko bhagyo juti hajurika rompi medical long se ke claim ta to la no masi militar lo supi ka phere pe anja me anja ta thak un de lo ajo ta jo lo phere om lo mang ke light ta ve jata ve ni khan la sono na me theng ekdom non ta jo na puna to nanti pa are nang pasu bang ta lalu employees malata employee medical long hala apa bang ke electrical long pion protima tok pi non ni electrical manela pinelo PWD electrical long Lapusona por hot Rani terangpi ahin penta PWD asai kampen ke nili phansi labangso akortar ke nang kapadotoy ahupum nang kipilo potse nili ke labangso akortar along se chidobek pupu ke thagdona jo bhaigo jyoti hajarka rompia bang aning chapati hakse Rani terangpi aphan arenga hu paso detlo busi terangki aphan nang chethandun lapen CMEM pen chenglok madu aphan ta chehang noi puta bhaigo jyoti hajarka rompia hin pen Rani terangpi athin ningje don puta Rani terangpi ahin pen nang pachini duntu Rani terangpi ka chethan pona tengke labangso akortar aprangke PWD achokomar nilomoni rajkwa phansi pekkono
bonta non ke alang li PWD asai kamalong boreng asai arpu kijut kokajok alang li phansi arona tengpen labangso akortara long kedolong japhan hukum malu pipon et lopisi nangte thanon lasi labangso lam ke puthak prabjen pen karbiang autonomous council CM tidiram long hang lapen PWD asai kam EM anparta MP Horan Singh beatum nang insai pidon thaputa kachoning re alam the karbiang long lai fathinu nang cepak langdo David mi kita anak nikah ni kita di mana kita siksa nonton ni bang dan rem sih kita ni kita siksa. Nanti PWD long pilo. Nikah PWD ni nikah kita long LDA. Nikah cricket form coklat nonton. Nanti panggil council masih elemen yang pilih hedi. Oh, lah kota bang kali dak bapen PWD lah itu zon kita senanti. Oh, dah officially sih nama pilih. Oh, officially sih nama pilih है. ये building हंता कुपील दो है. Masalah mat, masa so bangke, mukun hantu ben kupi uson ne, alang atu makotar le ni, kidu tamta kali alangan ni aja tak cukup pe alang kevan jarai be mati. So bini le anajo rumah luar. Ata bangka bang ni lo ni kita manding nang don free nang ni mati. Ni dia jo por tanang hang apa yang ciki dun pam minut. Jok mat dia lang room nang du for sini sama so ni la lam ke siki pudun palo nang ke. Nang nang pas Oh, ni nang pas solo. News report diganta teron karbiang long live kedamtang pai ni phai craser ke parni amethang asong aphan ningka che theka be che paklangsi bang thoke prapho APHLC claim bangatum ASDC along che pa ogdon si ASDC aja kong pathedonno MLA election nang te bogbo majok rachari asong atum jang armu phai kache sansaroi nang pangnum ong ason si thekdonong Lason thak se kedamtang pai ni phai trainer ke parni Mahamaya constituency kaparlo jor terona rong Roman be ahe mathiko balong mai kapado hot bang thoke prapho APHLC claim bangatum methang asong aphan ningka che theka be paklangsi ASDC along kaching bedon statement related laso bangin chiban hilang laso kichiban ungie bangke ilitum lake semera bangke ilitum la tawar hini lo isi bangke parliamentary struggle lage thayang nei sarkar aja kongpen sarkar lo lupen election patu pen ilitum sarkar long kete dandun lapen rada aja kongpen mentune picketing mentune armu chingrum lason pen si sarkar pan isi hesa proy kora pon pressure ke pi laso pen si tawar hini tamana henbom lo la sening the par nang linang kharju non APSLC tamam ko ana jak dimponal tum japon injip laso garanti ni lipite ke ASDC along kaching bedon APHLC atom kaning ja tengki ASDC rachari asong henlo khaya ke song ke boy along karjap the pasong binong la sinili tum sitame la so song along jakong ki pidun ja phansi APHLC pen TOC ASDC along chepa ogdono so ni tum APHLC joni ke kathar pen apang le to camera rablo MP election hota camera rablo alang la prang si ke khe phan ka ching hon pa men pen si nili tum ka to ka we to tum ta inut IS ke por hi ke chang leader munit pu ning the pen si APHLC amet anil tum senglo rang sina college rang sina bhavan along pen la MP election is sek la so prang sek alang ko pipi ko son son si claim khai phan ke claim ang thek ke doji gali khai phan si ke pawe jang ang thek sa alang kam kam ro pen la jitu ni tum direction ki pia teng pen alang li a secretary la pen dang lok member to malam ta pene arjuje alang limit hangsi alamat teng ben se alang ka do wa kam claim mom ASDC Bakalia District Committee amai phu keshap te rangpen kachepa hemphu kachepa ogamai along alohi aman pen ASDC tiripi amai phu Chandrakanta te rang Kongchun bang Johnson be dihin chun bang Sanjoy Kiling pendang lok ongdung ASDC asongra potong chitongdung Dong mukak pen Samsung inti karbiang long live Parohini rathongke prathoksi karbianglong autonomous council session kapado hot MEC Prabhat Chandra Taro ahin pen karbianglong pen nogong ahoyalong kedo rong thongke prathok arong aphan prabjen pen adu ahoy ang thek paklang ponang jipu karju aputhak prabjen pen labangso alam ki pajut pon poposi EM Amar Singh tiso lamchak chipipon Kedamtang pai ni phai trainer ke parni Parohini rathongke prathoksi karbianglong autonomous council session kapado hot lakha isi duar amla constituency IMAC Prabhat Chandra Taro ahin pen karbianglong lapen Nagaon district ahoy punja borpothar moja angkangalong kedo rong thongke prathok arong non puanta kithir thip district adu ahoy kabedera puthak karbianglong autonomous council land and revenue department IEM Amar Singh tisophan karju padopon
Lapen Prabjin pen adu ahoy ang theki bipon ke kinang sotputa MSC Prabhat Chandra taro ahin pen kachonengri padupono. Bangso puthak Land and Revenue Department EM Amar Singh Tiso lamboy kipipona tengke Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department ahin pen adu ahoy kapang thekjaphan ketar leb asai dengpono. Lapen Pharok Reser Kebra Troxike Prapho Aninkana ho Chiti Achiklo Niphai ke Thamarni Assam Gejat Along Kapak Langpona Teng Punja Borpothar Moja Arlokedo Rong Thongke Pratroke Karbi Anglong Arlosi Dopu Kapang Thekalo Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Nang Pinang Popu Batai Thoklo Assam Sarkar Aphan Kachuning Ripontang 2018-19 11 crores 40 lakhs 38,430 and in the year 2019-20 revenue collected 16 crores 6 lakhs 93,234 and division wise breakout and utilization of SOPP fund 2017-18. During the year 17-18, special PCCF Karbi Anglong D2 3 crores 67 lakhs 94,000 and DFO Karbi Anglong is division 2 crores 84. Bangso along le alam kia puthak non amat ke Assam Sarkar HED Department along se chingthang loklo lasi la bangso along le alam kia puthak kithir thepen kapa jutpon japhan Prabjin pen Assam HED Minister Sumrong Hangaphan Chitongdam se chingbai dam popusi EM Amar Singh Tiso ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Hemkang Thiralong lamchak chipipon Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang Ben Sitami MSC Prabhat Chandra Taro Karjulong le adu ahoy aputhak kenang sot binongpu RDP ponse Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong adu ahoy alongan Prabjin pen kangthum karni adon rimate welcome gate selam ponpo lasi adu ahoy alongan Karbi Anglong District Founder Ru Samson Singh Inti Kicheng si Karbi Adorbar Amaipu Anparta Langkung Habe Sarsing Teron atuma komlen sitami selam ponpo pusi CM Tiliram Ronghang ahin pen pangdak pono Bangso puthak Karbi Jutang Jobat Amaipu Chandra Singh Pro ahin pen kaningje pona tengke Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang ahin pen Pharohini ra Thongke pra Troxi Karbi Anglong Autonomous Council session kapado ponahot kithir thep Karbi Anglong District adu ahoy tinalong kachepang thek ponji aphan pura Kangthum karni adonri lapen Ru Samson Singh Intipen Langkung Habe Anparta Kicheng si Karbi Adorbar Amaipu Sarsing Teron atum akumlin kaselam ponji pualongke nili ning aklong masti chidondundo lapen kachoro pajerponlo Bangsolong our side do pulote thongnok be lapen lamet guru bonglong terang atuma kumlen sitami selam ponasonte mesenji puta Karbi Jutang Jubat Amaipu Chandra Singh Pro ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiluram Monghangphan kachuniri padupon Karbi Anglong Autonomous Council CEM kay Tiluram Monghang hinapan dakpon Karbi Anglong aduyo hoyalong kurwang tu isya donri kaparja ponje panak kiman lakineli dapen kar jutang para song himpen mon ke choro pajeriglo mesen lo lapen puthor neli ka chini duntu Karbi Anglong district ke hang ke paduk district ke wan tasamet pet tu Samson Singh ti amen penta dondri parja ponji pu ni chini dun long pot kurwang thu pajir lo akai tu mo hangapan son thok si alang li klangri ma son si do Karbi Adorbar keseng cheng amei phu lo Sarsing Teron Langkung Habe alang li klangri ma son si do sta alang li Samson Singh tipen chelang se Karbi Anglong tak salajong district nang pupu ke klemra raba bang pu non ke li tumolong welo Sarsing Teron Langkung Habe alang li labang so ke klangri mapot puthot Karbi Arada pan
Karibi Anglong district yang cepat do bang pupu kapacini ponji apan pura sarsing terong mangkung habi amen penta donri kapar japonji adu ya hoyalong lake kemi pigalam sinili himpen akai tuluram longhang lapen tim Karibi Anglong apan kacuru payuro. News reporter Shan Hanse Karibi Anglong live. Lakha Inko Rahini Sarupathar constituency kapardo Balipathar Rongkimi Terang Arong Kedam NH Chokeb Raser Kepen Rongkimi Terang Arong Adak Kedam kilometer hini aja kahelo atowar kaheno parpegajok raratum kedam ke bangkatora chitong nanglo Sarupathar constituency ang kangarlo Rongkimi Terang Arong raratum bangso ahawaralong Rongrop kachokim ningkan pharo arta pleng dera phita sarkar akerap atowar kemisen non puanta chileng donong lela Labangso ora ratungke aningkan ta towar ke vaksi chileng donang bomno aphongten akilika hotsitami labangso ora ratunta vote abangke pidunang berdo lapen pahaita pahaidon bomno bonta thang akerap che theklong lelang pusi radatum ningje ponrinti lasinon BJP pen ke haipon abang phumate EM Jagat Singh inti lapen CM Tiluram rong hanga phansi towar cholang ponno pusi ratpen tuning repon langche thingben subhasterang Karibi Anglong live Sarkar akerap avepin ben Duarbagori constituency angkang dadhora arong arat lapen adungarai kido araratum chelang rapen diflo aroyalong fit flikep kiding chekadolong kacheselang Karibi Anglong Autonomous Council artaningkan trokep raserkep nang pleng dera phita penang an ahavar along radapan kenang sot asonamong jasemet towar dolong lapen se kachelang hem awarsa kipipon pe non anta dolan Lason thak se Duarbagori constituency angkang dolomara ahavar diflo aroy adungarai kido jasemet dadhora arong aradatum penchenglok rongnarkep nido arong aradatum dolong kabe penajok penangan aningkan pen kachileng japan akisung chitong nangno la rongnarkep arong aradatum diflo aroy iroi vet alongsi longnarkep ke parnang jido Labangso pathak halada ke doara datum sarkar aphan sitami kachoningri padupono bonta sarkar atumta kelang pon pederajok kidam tang pai pai ni phai crazer cap arnike ajihak ningke me parpek abang photum chelang rentisi chekadolong kasalam pon japan siding pono Lapusona por hodda dhora arong penchenglok adungarai kido rongnar ke parada tumta kachirap cheto pidonse fit flike pajak kiding diflo aroyalong chekadolong kasalam mesen pen patang pono Lapusona por hod alang litum PWD atowar kangram suta thek ponong se arpukedo PWD achokomar jasmet master roll atum asai kacheklem kle ongajok rongarat thorpaksi kangram su atowar pangthai ponderlo Wah, bangsa delong ke nali tu metang dong kimo mete sarkar pen bina kerap dulu. La so bang delong bang ke lage sarkar pen thang kerap ta wi la dak ni tu mar lok da dhura lok ke the ki dinga tu pen chingwai se rom si chingwai se la so ki dam ke bang ki siksak ong si la bang so chingwai pen plan pon Acha la pini anda thang kerap ta wedi sarkar ni anta thang kerap ta theklong le la Acha apang bang ente la pu toka delong le kalista la son che delong ta sarkar pen kipi dodo sitanon sudak avidan malason avidet si la son bon la non athi an ke la son ke bunai pon theng long le Dolomara Penarji Sorong Park, Karibi Anglong live. Pinia Adap Abirta ke lapon sekang toniklo domi thakme kardom.